Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang apan puthot tangka kecupang lima koi kevan. Hanjang lang solang BJP atum Mai Kangni. Sahitya Academy PNTB National Level Seminar along Karbi Ajutang Kangtil. Kardom Nili Karbi Abirta Thanbang Sami Bilarbon Kropi Non Arjoikha Birtang Tonpen Chitini Phai Inkoira Trok Ada Porphai Kresia Porpen District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Nagorik Suraksha Manch Hin Pen Pherangkya Mai Kangni Nagorik Suraksha Manch Maipu Mahajon Kropen Kachari Pon Pherangkya Mai Along Kaningje Pon Atengke Irrigation Asai Kampen Kedam Tang 2013 Lapen 2014 Aningkan Hut Scheme Trokep Lapen Scheme Trokep Rapli Abangke Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang Amithang Amunira Tuma Panchi PFC Akam Chok Chok Cheta Atangka Abangke Choen Etsi Kadok Kave Sika Koror Inkoira Ner Kep Sose Atangka Abangke Chopanglim Etlo Pusi Pherangkya Mailong Akoi Pipon 22 crores 81 lakhs 15,000 Hetut 64 scheme Okol Tuliram Ronghang Nijor Atmio Aru Nijor Dhara Porisalito Kora Kisuman Enterprise Namot এই টকাটো উঠাই নিয়া হৈছে এটুত পাব নহয় পোৱা হৈ গৈছে কিন্তু যেটো ধন পৰিমাণ পাইছে এটা পাবলগিয়া তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণ আছে Lason si kaprek adima long sitami Eagle Enterprise Amen Pen Phonglangso IS along akam tangte pin pen sika kutike thomrat lak trokep an atangka chu endetlo Langwiadong হৈছে Global Enterprise নামত হেড বক্সৰ কাম Global Enterprise head box কাম ইতিমধ্যে 2 crores 68 lakhs 66,000 যোগ কৰা হৈ গৈছে লাং এটছো কাকতে আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডিপুৰ কাকতে আছে লাং এটছো আমি চাই আহিলো লাং এটছো তাত যেটো আছে শংকৰদেৱ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ নামত ইতিমধ্যে 4 crores 80 lakhs টকা উঠাই নিয়া হৈছে 4 crores 80 lakhs Karbi Anglong Ahawaralong Ongdung Irrigation Scheme Kapaching Thurjia Phanpura Sarkar Penang Kilo Tangka Thangnat Irrigation Asai Claim Pon Pami Me Pin Pen CM Tuliram Ronghang Chopanglim Etlo Pusi Mahajon Kropen Pherangkya Mailong Ningje Pon যদি কোটি টকা যদি লুণ্ঠন কৰে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জলসিঞ্চন বিভাগৰ ইয়াত দৰকাৰ আছে নে এটো ৰাইজে বিচাৰ কৰক জলসিঞ্চনৰ বিভাগ ইয়াত দৰকাৰ আছে নে যদি অকল ৰাইজৰ নাম যদি তারপর স্কিম আনি টকাবোৰ লুণ্ঠন কৰে টকা উঠাই লৈ যায় তেনেহলে জলসিঞ্চন বিভাগ ইয়াত দৰকাৰ আছে নে ইয়াত ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াত গোটেই তথ্য আছে আৰু যি কিটা মই আপোনালোকক দিছো সেই কিটা ইতিমধ্যে অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা এটো ৰিপৰ্ট দিয়া আছে কমপ্লিটেড এটো কমপ্লিট হৈ গল আৰু MOU as per MOU মেমorandum of understanding মতে যি কোনো সেন্ট্রাল স্কিম সেই কিটা AIDP 2 বছৰ পিছত কমপ্লিট হ'ব লাগে এটা হেতু মতে যদি হয় তাত MOU লিখা আছে তাত সাইন কৰা আছে 2016 31st মাসত আমি স্কিমটো কমপ্লিট কৰিম বুলি তাতে অলৰেডি স্বাক্ষৰিত কৰা আছে তাৰ পিছত আহি 2017 হ'ল তাৰ পিছত তেখেতবিলাকে লিখিছে যে কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছে 2013 14 60 স্কিমছ 2014 15 64 স্কিম অলৰেডি কমপ্লিটেড ৰিপৰ্ট দিছে ইয়াৰ পিছত আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো কি হৈছে আকৌ এখন কাগজ কাউন্সিলৰ পৰা লিখিলে এডিশনাল চিপে তাত লিখা আছে যে কাউন্সিলাৰ্স প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত মই এই কাগজটো গুৱাহাটীলৈ পঠাইছো তাত লিখা আছে আমাৰ তাত তথ্য আছে তাত লিখিছে কি আমাক 2017 Bokajan Block Bharatiya Janata Party Tumchepatir Pipen Hanjanglangsu Indoor Stadium along Pandit Din Dayal Upadhyay Mahangkethek Aningkan Chitini Phai Inkoira Pho Arni ki Jutsi Arni Mai Pamanpon BJP Bokajan Block Amai Phujukeshwar Shampen Kachipahim Phupon Amai along BJP East Karbi Anglong District Committee Dun Mai Phurolen Kiling Baburam Be Dipti Gogoi
Babul Das, Basanta Barman lapen penangan kethek kiding atum chetong dun. Mai along Pandit Din Dayal Upadhyaya amahang kethek aningkan kapaman pon laki kijutsi arni lopusi chetong dun aluhiatum lam than pon. An parta Pandit Din Dayal Upadhyaya akai alamotame kecheng pen than pachini pon. Mai along BJP claim bang atum ko an maka chetong dun nangji kachapha pon ateng pen chetong dun bang wedat ajok mai along munit ing RP kasonsi thek pon long. An parta MAC lapen EM atum anta kachetong dun dedat ajok mai RD avedat asonsi thek pon long. Chetong dun atum an pen penang an chethan chipari pado ponsi mai pajut pon lo. Karbi Lamet Amai Sahitya Academy lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen Difu Farmers Growth Center along kepado National Level Seminar along Karbi Jutang aputhak kangdiramai kapado. Difu Farmers Growth Center along Chiti Inkoira Ketham Arni pen Kapangcheng National Seminar Angkung Chiti Inkoira Pli Arni Pajut Pon Tanglo. Sahitya Academy Akera pen Kapado Laso Karbi Lamtang Aputhak Kibi Jaime Kapadusi Arni Hindi Alamet pen Doctorate Kelongcheng Abang Phi Dr. Theso Kropi Kachari pen Karbi Lamtang Alamet Aputhak Hindi Alam Alamet po Udoy Bhanu Pande Kache Teron Pi Serdihun Teron Pi Kabin Teron Pi Sermili Teron Pi lapen Serdihun Bepi atum si Akrok Alam Tethan pa Jeremy Pon Aduntu Ajaimek Ateng Bodo Alamet po Arabinda Uzir Chapahem Pupen Khai Krehini Ahirjir Kehir Pangcheng Pon Khai Krehini Ahirjir Angkung along Karbi, Dimasa, Tiwa, Garo, Mantai, Bodo, Hindi, Assamese, Bengali, Khasi Nar Ahir bangatum hirjir kehir angtong pado pensi National Seminar amo paplengpon. Non malam sopor phandi na parman bertamo ington paniksina. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. 3,000 off on scooty and 1,500 off on bike only for GOVT employees. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimji phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala pen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong.
Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihin amo piputhot birtalong bangthulo Assam Pharmacy Service Association Karbi Anglong District Branch ahin penchepatir piponsi chitini phai inkorap pho arni anarlo porphai crazy pen Difu Civil Hospital along Sumindar Adang pharmacist arni talonpon Kedam dang suruhini ra krehini chitini phai inkorap pho arni World Health Organization ahut International Pharmacist Federation ahin pen Kiparai pon ateng pen pirthia dang alongta pharmacist arani talon pon nangchi pura pathik ponlo laso ateng pen chitini phai inkoira pho arni DCH along satame talon dun APSA KB amai phu khoya sing hanse pachiphaim phu pon amai along mai ke pho alam the APSA KB kongchun bang khor sing rongphar than pachini pon sayang deng ateng pen Dr. Koilan Bora ahin pen cake ing than pon lapen mai along Dr. SK Borthakur ta chetong dun si ning arong chepidun West Karbi Anglong District Baithalang Sohabar alongta det pia longka pangthira sai amoke dengpon mate swachhata hi seva pod hepi dengpon si Swachh Bharat Abhiyan asai amo E20 BN CRPF lengri along boha ke dwa tumpen chepatir pipon si Baithalang so primary health community asai hemalong kapangthir pon asai dengpon Lapen bangso sai long Baithalang so medical sub center atumta claim dun pen RDP dun rentilo amparta CRPF atum Baithalang so hi thialong anta kepangthir asai dengpon lo pinpur me lapusona sai kidamtang congress sarkar kichari bomahut thekdun long lelang lapen Baithalang so ratta thekdun long lelang bonta non BJP sarkar kidopen ajok radatum solangdo atum angbong saphai abhiyan ke thekdun long pen Ningarong chipirin tilo lapen kepangthir et ahavar kepaman thekji amparta kadokawe chirap seroi jiaphan kat news ahin penta chuningri ponlo Baithalang sopen jesoning hi report kat news Birta bangkela pansi kangton poniklo lain bom tha kat news channel domi thakme kurbang thu